Unang lembat kit khot ka Federation of Khasi Jantia and Garo People North Khasi Hills kabalai lam da President uba Star lingdo menta singi kilayeng surok haberni hat mat kata kalalong man khangat ek kali Assam ki bathumu bandrung samai kalia kabalong kumbat pen I yak jing bitar halor ka jing sha pen phai ki kali Meghalaya ki bathumu bandrung sa Assam bar ki basha khanglat hajar bat Nakaliang jumi ka Federation of Khasi Jantia Garo People North Khasi District lahiran mang khot adu ne mustap koi bije mustap adin bang ilai news apa social media wa nakaliang jom kini ki beriu na Assam ibadai na ka Assam Tourist Association mo de kila persang ban penpai kali di bawah na po Meghalaya ki ban room sa po Assam ese kidan ki balik dengkam kiba lek kiba be seperti pule don ki balik sa po hospitality kidan kiba lek train ese de nakaliang jong ki Assam Tourist Association kila persang ban penpai no de kali kiba na po Meghalaya de nakaliang jomi kaseng nilai up nadu ne khatwei baje de gipek pa de se kadan kana ka pan resolve no ya kana ka problem de ngimsyam lai I ya ka ya kata kathang ba hadin ba nakaliang jongaru ngala persang pan kontak bat ki khot jong ka NIPF na ko Assam de nakaliang jong kiru kuma apan ai kana ka asuran de nomor kata kadau ban nakaliang jomi ka kaseng SPCP ni la persang banwan ban penpai kum penpai maki nakaliang jomi ro hoj insosi ya ki bija belaja hapus long de kambe pande ban putut ya umba lek nanua ta kali ka ka nakaliang jomi kaseng ni tap so ya jore de nile mengiru adu entam ni bukan ya tai penpai kali Assam nadu isti pat di auto tourist kitrap unta kerja perfect penpai kat di badai kali ba dei es nomor kata kali ba nakaliang jumi kasang de ngidang yet kani kene kat ba nakaliang joka Assam kan pat sange ya kaji penpai kali napo Meghalaya de nakaliang jumi kasang ro nang di kene kene bat khot ini ro kita ni am kat lo buat ba nakaliang joka Assam na apa ta tanap ba